Nami pite tunia say diu hi popular government Ehsan ten Manipura asim do go no thu hi in ji thu hi igela hi le thanop jang omin jenem ti le Ehsan te ki hol lel naw kinep naw bang hi talo i mazo si abon che ke ya lung thla dai na ani na ho thu hi in choi hi igela hi le thanop jang om thowin tukala Ehsan ten popular government siam do te na dinga delhia kem abolowa central government lamkai prime minister pa le home minister pa le BJP national president pa timu pi te ding ati na ho thu ho a hi details in tu hapta sunga ichan aphawa ichan dinmun hi tawam ti ho thu a ke holim kit hi tivin chule a video ho le athu ho hi atam zo ama ho Ehsan ten news apana ki hin lado kin koya hi in alim amelu muda hlai jong lew hen athu I he thein diwa chu inawet mai diu hitan tin chi hoji hin thasi na nei lovin abula pat achaina ke ge ya in ngai khom diwin ihung ki tem ki duwin hi Manipura popular government sem do na dinga hin kem lui biren sing jaw na in Delhi che na kite jingwin chi thu hin BJP legislator ho te chu hilovin NPP ho jong ana jaw ki duwin ahin NPP Manipur Pradesh president Yumnam Joy Kumarin asaina a party in asol lo dan le pa achi danin asain alang khana KUKI le ho zawlo ji in kisim theipo tin Ehsan te news media hon sei ki duwin achi ho changhin akimu pi ding ho jong akimu pi tapowin ahin akimu pi pen teni u BJP national spokesperson le Northeast in charge a mopu sambit patra le BJP general secretary organization po BL Santos anakimu pi win that 20 November 2 popular government sem do na dingin ahin te pi win chi ho thu ahin Ehsan ten ipilunggel angai towam tengle ama ho mudana ti a Delhi a chin ho thu hi iti thusu anei wam ti ho hi ka sei pan taw hi ti ve Ehsan te Manipur hon ngari pura yong he no repis pura yong he wa ki koi PR hi do a popular government tun do tai na dinga BJP MLA somni le gup ho chi a chi ho chu Ehsan te BJP ho le NPP ho chu Delhi zonin ani ki tol tol jeng ven tu ka la chu chi BJP MLA ho hin Union Home Minister Amit Shah le BJP National President JP Nada kimu pi te ding anangai tu jingun ahin ama hon ipilampi agon wang wachun appointment anamuta po in hi ama ho chenghin chi do masangwa press conference po ani nawa media ho ajong prime minister home minister chole BJP national president JP Nada kimu pi a chi ding ka hi ve ti akilet sa thim ta hi ana holim ji chu hi win gong se chu hilovin popular government kisim do na ding thu hi danjong ka me pi jingu chu ana hin hi ahin tu chunga achina wa jong amasa bange appointment anamu powin adei hen akimu pi nom ho cheng akimu pi talo jiwin BJP are not is in charge to a sambit patra to jo anakimu pi kitsa tawin ama akimu pi zobun MLA them khatchun Delhi dalan Manipur hen zon tawin hichi MLA achi ho BJP MLA ho chun alung tu pi pe no chu home minister pale BJP national president JP Nada to kimuding thu angai kho dan aseule bit patra chun amani nakimu pi ding appointment wang chu naki pe thei po winte tin BJP MLA chi ho chu anadon bunin hichi thu hi igel za chat ta thu chu hi in hichi se fuji azong hichi MLA achi ho chun alungelu chan ge ham khatna agelwa igel thei chu a hi tawin chung achi do ding kun wa ami pi te koma popular government to hong ki hon dut diu popular government ka hin pu lut diu hi tia ami pi te anatep na ho lol hing zo lo wa hong ki nung le jong lew sambit patra to wang hong ki muna ve Manipura boina izat henlang lela boina izat dong le chi ho sunga hi BJP in sambit patra hi angan siwa khili zakai asu to pi ho a te ho alungu ahlai hlai jengu hi don nau khat chu a hi in hi kinep na beya ahin le sol ding chu agel lule hamo asa zal se ji wa a hi thei chana agana mipi government polar government khat chu isim do diu hi tin ahin hlen dam kitawin itia Manipura BJP MLA hon
party president to home minister pa kimu pino move ati nawa sambit patra in gang thei pena popular government kisim do ding hi tia anazol sa BJP amle hon kipa ta a hichitu a jeng thei thu hi do thei ta poison tam ta do in hi tutung chilso a hi chi ho MLA ho hin phatke cha alungu agel ha wa adi ata chule phading khat din mon ala atheu hitai tin Ehsan te chun asei win aphat se ahitia abolwa hon jong asei ho zo se anu pi wa ahung kile jemu hi mingol ahi ve tia jong gel thei chu hi lo ham tin jong Ehsan te chu ama le ma ho hiti chun ani ki sei win state khat chunga thunei vai hom dinga state government khat sem do na dinga hi party lam kai khanin abol jeng thei hi aham ambit patra in thunei ho zo se authority hi cho thu a hi ani ham ama thu se hi ta sanjeng ding thei ham ambit patra in ase ho zo se ta san le ngaya infal lang hung kile ho MLA ho hi mi pi in lesson khat wang chu pi ding a hitai ativin hi ti thua hi vet le sumi bat pa ko ma ichi a sumi ga bet na sakit le ati a ichi kiteng le sakit le ati ki ji ta bang hi le asai tho tho wa kiti a hi hung ki cha ya i ma jong ki mulo ding hi ativin Ehsan te chuna sai kit vin hi ahin lang khana social media ho a November date 20 le popular government kisim do ding hi ati jong om sa ki win ahin government center a vai hom ho hi kiti a hi thil khat asu se le elet lungmong ji mong hi tu chung jong hi ilungu thlai na ding wa ase yu hinti tia jong gel lo thei chu a hi poi kiti win ahin hi chi thu hi zo a hi le mi pi ho dinga jong za cha ta thil so hiding a hi tin ama ho le ma ho chu ki sei ki win hi Delhi azot masangowa Imphal airport na MLA ho mi phabet min ama ho sunga aki ho naw phone do na wachun tu chung Delhi chi thua achi naw thu ho a hi itabang khana centerin tengle centera lubo lamkai hon akimu pilo na bang eine yule partia ko na khai diu ka MLA hi na ko na jong design ka ki bol diu itabang partia hi apachom lo hi pi ho dei bang ta a ki uma itabang apachom ding mabana umam ti ho ti ve a mi pi to chi khom ding hi tia se ho chu hoilang ge hitam ati vin hi hi chi thu hi alang khana ko na ivet le za chat ta thu chu hi ki nin ti a hi manipura ko na akam bem bem wa mi pi te ko ma thu ase wa ana kitep wa hi in manipur adal ha wa Delhi a home minister pa to BJP national president mu pi ding appointment athu mule sambit patra in hi chu hi thailo ding hi tua hi Bihar election ding je a hi ilam kai ho prime minister a hi in home minister a hi in BJP national president a hi in adang dang jong ha boya boy a hi win hi chi thu na se hi to ding ta san poi hi chu ne nom thailo ding a hi chi hela chun BJP national general secretary organization na pang BL Santosh tozo kimuto win atin hi chi thu hi gelle za cha ta thil so chu a hi ki ne ati win hi phat so ta pi state sunga galetul ta a kum thum lang nai lam hiding hita a na ki baw na la thip de lo cham na la ta lo adin mun ki che thai lo hi center in agel kho lo wa Bihar election a ding zo agel kho wa athu pi sa zo ji u hi ipi thu hitam Bihar election a dinga hi prime minister home minister chule party president in pungkal somi le ti chu 24 hours sunga campaign jing ding ai pu win BJP party MLS hung ho to hung khat jeng cha ato pi wa Manipur ma banding thu le la ase khom pi theima mau chu a hi ekit win hi center in hitia Manipur MLA ho bol da no hi ama ho jong chu alung thimuwa abol naw hi kigel chen thei chu a hi ta win boina jong umlo state ho Mizoram Nagaland Arunachal kiti hon prime minister a hi lo le home minister ki mu pi nge atiu le ki mu pi jengu a hi in Manipura ho abol da no hi ivet le ilung thim jong atong khan hin avet sa chu Manipur hi central government in mu choma aim uvin that chom be in ave atikit uvin hi alang khana BJP national spokesperson le notice in charge sambit patra in athu sei ho le abol now deilo Manipur BJP MLA achi ho mi phabet ki uvin ama hoin appointment kamu ta ko wa Delhi a kuna Manipur ka kinung lelo diu hi atiki uvin
BJP National General Secretary Organization BL Santos akimu pi saugin ama hon sambit patra chu kumkit February 13 tengle government tha kisim ding hi ti in ti chun ama ho chu an zol hakit win ama ho kom an sei kit win tia chu hi chi thua hi BJP National General Secretary pa chu ada ule ama yong chun November 20 adinga zo akingai tu ati pi win ti hin MLA hon asei dan win Ehsan ho chun sei kit win chi kala hi MLA khatleni in home minister pa to kakimu lo le kakile lo ding ti a pangcha khe an ki nin chi ho thu ji jong hin MLA Kram Siam le MLA Siam ke Marchu ane ki ha na ten honin ki sein ti hin alang khana achi ho MLA ho la a thu hin ki sei pi ta san lo ho ki ka boina na jing dangin ki sein kitle ama ho BJP state party sunga jong gu thim cha center BJP lo bo ho to ki mu to a thugu ki mo jong danin ki sei tin sei kit uvin ama ho la achi ho khanin ho lim na ama ho BJP loi lo go polik so khatcha tu ge ya ki mu pi lo thu sei jong ki duvin ahin HMLA ho mi som ni le gup del thi chi ho abon chawa sambit patra to homovin ki ho we ti wa he adi ahin ahin ama ho sunga jong MLA pharuk min sambit patra ki mu pi na jong ajaw lo wa ki sei jong ki hidan hewin le alang khana achi ho akuna thulun in sei dung juin kitia center lamkai ho to ki mu tu na jong alo sam ta to thonin government tha ki form thei lo to thonin assembly jong sumang ta dinga lungel ne jong kit dan hewin ya opinion chum chi achi ho chunga wang hin guthima ke na wa chun government tha asiam sa loji wa hi so many channa Manipur assembly hi dissolve holding in kinup to na jong ame we ti jong sei ki din hi ti cho thu hum do na loji hi sambit patra thu changa kuna ama kampawa kuna MLA phabet hi alung thai pe we ti chu mu thein awmin jong le apat si le Manipur assembly speaker TH Sadebrata ko jing ji u teng le abang khat le BJP lui biren ako jing ke kinu khavele BJP Manipura lubo khatleni delthia ako jing hi ivet le thu ki phong do lo wang hi an pe jing hi tai TV ni hi MLA socheng delhi achi naw hi alo sam hi le wang chun achi lo naw I macha pon cho thu hi koi do tari law han social media a thu ki thang Manipura hi popular government November date 20 le ding hi tai ti hi tuta hung hi ding ham thu jo hung hi ding ham ti hi sei thaiba hi lain Manipur MLA Delhi a na lai ho hung thum so teng le athu hi achen achai ke so tan te tin Ehsan te news so tampi a ki sein ki chi thu so ho jong hi bon cha ke ya Ehsan te news so teng le newspaper ho a hi a social media ho bon cha ke ya ki ve khom ki la khoma ama ho thasit dan ho hi bon cha ke ya kin koi hi in ji chun tunia dinga Ehsan te thu isei na ho ama ho thasit na se na ho steng le popular government Manipura Ehsan pura steng le rapis pura ngari pura koi gut na ho thu isei wi chan chun chai ta TV